Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe, hare ko min ari ka nokkure men ɗo fiya waw ɓeydidirde e ɗi wagutuji tawa eɗi hara hiɗen ka cuuɗi fiya waw ɓeydidirgol, sabu en inni wondema wagutu on no hitti e neɗɗo on ko wagutuji ɗin woni fi makko. Kala minute feƴƴuɗo ɗo andu e gurdam maɗam feƴƴi, kala kadi leere feƴƴuɗo andu an hettata e on ɗon hande kadi. Ko ɗum waɗi ceernojo go wi'i wondema si tawi no woni leereji no yeyeteno hanno buy yahay no soodoya, kono no jeeya e ko a wata soodude ko wiyete ko inen ɗi minitaji ɗi joguiɗen ɗo feƴƴirde ma wo haray a wata hettude. Haray musidɓe julɓe, kangal tonguedirgol kondumi faala en yewtu, sabu en inni wondema darsu men waɗowo 15h30 ko darsu yowdirɗo e pinal ma ko yowdiri e pinal, wona deftere wonɗen e jangude. Komi faala yewtude hande ɗo, hiɗen andi gurdam bani adama wonata tum ɓottu, wonata tum nema, wonata tum weltare. Gurdam bani adama wonde hara ɗa welti, wonde ɗa moni, wonde hara ɗa selli, wonde ɗa nawni, wonde hara ɗa weldi e ɓeɓen, wonde hara heɓo ɓe haɓituɗa, wonde hara ɗa mari probléme ji, wonde hara an a jogaki probléme ji. Jon non komi faala en hewtinde ɗo, si a heɓi probléme, si a heɓi ko wiyete kon probléme, ko honɗum jangoɓe ɓe wi'i fi yaltugol e probléme. Eɗen andi probléme ji ɗin no serti. Wonde la wawi heɓo probléme min hakkude an e wonki yanki, wonde hakkude an e ɓiɓɓe an ɓen, wonde hakkude an e sonnajo an on, wonde hakkude sonnajo on e modibbo mum, wonde hakkude an e musidal an, wonde hakkude an e leydi an. Façon ji probléme buyno ɗuuɗi. Wonde kadi ko société momi udditi on, ma komi jokki ko maka golle an ɗen, hara ko golle an ɗen jogui probléme. Kono janguɓe ɓen analyse e nder probléme ji ɗin fop ɓe daari ɓe tawi probléme wo probléme woni ko probléme familial, woni ko probléme ka golle ma, woni ko société ma on faala yanude. Kala ko wiyete probléme kon ka hoore leydi ɗo ɓe daari ɓe tawi fiya yaltu e on probléme, fiya trouve solution ko ɓe rewa on nokkeli joyi. Yaltugol e nder probléme e difficulté ko ɓe on piiji joyi. Ara ɗum ko ɗum ko be d'abord anda ko none hombo e probléme jogiɗa. Si ko probléme couple, ko be d'abord mi anda ɗum probléme an on ko ɗum ɗo ko wiyete kon tahdid al mushkila, tahdidu al mushkila, happugol probléme on. Jaka mi andi on ɗum, a wawata innude min e kaari men haɓi ɓe lalande ɗa kon ɗum inna a hara men ala e famodirde. No, ko be toɗɗoɗa ko honɗum waddi on. Si ko société kañum kadi ko be anda probléme société ma on ene kaka gollayɓe ɓen probléme hikkori, kaka finance gol, kako produit mo société o woni e moƴƴinde o woni ala e marsude, kako an e gouvernement on, kako an e gollayɓe ɓen, kako probléme an e directeur société o, maɗum innen avocat ɓe société. En tout cas do ko be société on kadi anda nawnare nden ko ɗo nde woni. Wonte kon tahdidul muskila, probléme ma probléme wo heɓiɗo kawre leydi ɗo, ko be d'abord anda fiya wawa mo moƴƴintino. Joni noon konto woni probléme on, ko fiyonnumi suɓani o thèse ɗo, par ce que buyi hay moƴƴintingol hakkude yimɓe hara déjà ɓe anda ko honto ɓen haɓiri. Ɓe ɓara ɓeyla tun kaari e kaari ala e fottude, ɓe ay meɗen ari yewtugol la no moƴƴintinirte. Ko be d'abord anda source, anda toɓɓere nawnare nden ko honto nde woni. Wonte koynen tahdidul muskila, happugol probléme on ka woni ɗon, ma mazahirul muskila. Jaka mi andi on ɗum, kala nambara mo heɓi, kala sonja mo mi heɓi, kala probléme mo mi heɓi ɗo yo mi wawu mo nyawdude d'abord ko be mi anda ko honto woni probléme on e source makko. Jaka mi andi go'o ko heɓugol probléme en inni
ko ya heɓu d'abord probléme on. ɗiɗi ɗaɓɓitugol ko honto probléme on woni, on ɗo woni toɓɓere ɗiɗaɓere nden. toɓɓere tataɓere nden ko honɗum, ko joɗagol non miijito solution ji bus ko honno yaltirta e on probléme, ko honno yaltirta e difficulté mo wonɗa o. joni noon ka ɗaɓɓitugol ɗo kañum kadi solution fi no yaltira e oɗo probléme, a duwa ka ɗaɓɓitude on solution goto, a duwa ɗaɓɓitude solution ji bus. simi gerdiri ni ko ni yaltirta, simi gerdiri ni ko ni yaltirta, simi gerdiri ni ko ni yaltirta. suɓa noon ɗin solution ji ɗi heɓuɗa ɗon ɗetta ɓurowo nafude on. so on daari kadi société ji ɗin ko ɗum société ji buyi hen eno ɗo, si ɗi heɓi difficulté tawi wonde makko directeur piide misal hara ko min jeeyi société o, si tawi woni ko min e directeur o woni ala e famodirde, mi andi probléme on ko hakkude an e directeur on, ko no mi waɗata, mi changeata golleɓe ɓen, mi changeata produit wona e moƴƴinede wona ɗo e moƴƴinede o, ko directeur o mi changeata par ce que ko ɗon mi jogii ellaw. ko inete ko idaratul muskila, wawgol gestion, sa wawgol gérugol probléme kadi si yani ɗum kadi ko gandal. gérugol probléme si yani ɗum kadi ko ɗum ko gandal. jakami andi toɓɓere aranere nden ko heɓugol d'abord probléme, toɓɓere ɗiɗaɓere nden ɗaɓɓita ko honto probléme on woni, toɓɓere tataɓere nden adda solution ji bus, toɓɓere layaɓere nden hande kadi no hon ɗum ɗaɓɓita ɗin solution ji weeɓitaɗi ɗon ko hombo ɓurete nafude analysa. sa hettimo noon jowaɓon honɗum waɗamo pratique. ko mi jangi ɗo ina min yewti ɗum ɗo ko janguɓe ɓen yewti ɗum ɗo, andallam fof no fotti e ɗen toɓɓere yewtuɗen ɗo. siko ɓeygure ma ko même chose, aden e ɓeygu mum ma sonnajo e modi mum si haɓi hiɓe duwa go'o himo duwa fellutude ɓe haɓi so nodda, so inna hiɓe haɓi ha probléme on heɓo. si probléme on heɓike o anda wondema, sonnajo on anda ma, gorko on anda wondema ko ɗum ɗo woni ɓe e waddude. toɓɓere ɗiɗaɓere nden non. toɓɓere tataɓere nden wona ɗo e ɗumanne ɗon ɓe eto ɓe heɓa lekkele bus hara gerdirni fiyo ɗum ɗo iw solution ji ɗin, après ɓe waɗa pratique. goɗɗo noon so wawali ƴawgol e ɗi étape ji joyi ɗo, o faljay ka analyse, o faljay on ka analyse ko. sa heɓi ɗo probléme hande ɓenni tun a heɓi probléme a yehi e ɗaɓɓitugol solution, a andali ko honto woni nawnare nden, ɗa wawi ɗaɓɓude lekki tawata hinaki lekki ñawdata. hande noon kokulji men ɗin wonde no moƴƴano, a sonkiday ɗo e goɗɗo tawa na kon ko sonkuduɗon ɗon waddi on, goɗɗum gono ton ko waddi on. ɓe noddoya ñaway ɓe ɓen ara ñaawa ko sifi ɗon kon, ɓe moƴƴintina ɗon, kono honɗum moƴƴata par ce que on ɗum ka nawnare nden woni ɗon no suuɗa, ka nawnare nden woni ɗon no suuɗa. wonde kadi goɗɗo no wawma landade landal, enen so ɗum ɗo waɗi ko honno jaabawol mum ngol jaaboɗa, kono hara landal ngal tigiri hingal suuɗa. eɗen andi sa yehi ka laptan ɗo ñawdagol ɓe jonnima lekki wo sewte poyen tuma ɓe andi ko ɗum nawnuɗa, sino tiiɗi tuma ɓe andi ko probléme hon ɗum jogiɗa. joni noon probléme ji ɗin kadi fuu ka hore leydi ɗo ko noon ɗi gérirte, woni ko leydi, woni ko état, woni ko société, woni ko an e himɓe ɓen, woni ko an e ɓeygu ma, woni ko an e ɓiɓɓe ma, ko be rewa e ɗi jowi ɗo. premièrement d'abord si a heɓi probléme fellita a heɓi probléme on woni go'o. toɓɓere ɗiɗaɓere nden happa probléme on honto o woni. tata ɗum ɗaɓɓa solution ji buyi fiya heɓu innen wondema solution ji suɓoɗa ɗon ko hombo ɓuri yaadude e solution mo falla. joni noon ka suɓagol ɗo kadi ko be kadi analysa ko honno wontiroyta, sabu kala solution mo suɓiɗa sa heɓi ɗo solution ji nayi sertuɗi, andu kadi on ɗum résultat ji ɗin kadi sertoye. sa inni ko ɗo jokkata
ida doit analyse ɗo enen simi jokki ɗo haray 90% ko honno wontiroyta ko ente comme maalat simi jokki ɗo ko honno wontiroyta simi jokki ɗo ko honno wontiroyta ndara noon hande kadi ko hombo ɓurete nafude si a jokkimo eno wontiroyta noon haray société ji ɗin ko ni gollirta état ji ɗin ko ni gollirta ɗum ɗo fof ko sifani ɗen ko on ɗum addi yomi sifanu ɗum ɗo par ce que couple ji men ɗin no jogui o probléme ɗo ɓen inna yo yimɓe yaw ñaawa hakkunde maɓɓe ma ɓe jooɗo ñaawgol hakkunde maɓɓe tigiri tawata hara honno kamɓe tigiri ɓe annda ko ɗum waddi ɓe wonde ɓe immina woɓɓe yo ar ñaawa hakkunde maɓɓe ɓe ara ɓe sifo jooɗiɓe ɓen in arɓe ñaawgol ngol inna kañum hi'aali probléme hay fuy hakkunde mon ɗo ɗum ɗo miritano yon honno yo on sonku kono hara nawnare nden no suuɗa joni si nawnare nden no suuɗa résultat moƴƴo no ɗaɓɓa haray ɗum ɗon wawata marsude feƴƴali ko joni noon si a heɓi probléme sa rewi e laawol ɗo ha a heɓi probléme a duwaka rewde ngol laawol ɗon kadi tigiri fi heɓugol solution eɗen andi Einstein ko ɗum o yewti e yewtere makko sa rewi e ngol laawol ɗo ha a heɓi probléme fiya heɓu solution moƴƴo ko be changea ngol laawol ngol rewɗa ha heɓuɗa probléme si wona ɗum honno ko même résultat yaltoyta kadi sa rewi e ngol ɗo laawol a yehi a ɓuɓɓoyke a yiltitirka kadi a rewri e ngol laawol ɗon tigiri hatta ɓuɓɓoyoɗa kadi ala fi wota ɓuɓɓo ko be wayla laawi rewa ɗin haray musidɓe julɓe ko darsu pinal wonɗen ɗo aduna no wondi e sonja no wondi e probléme ji kono sen heɓi probléme ji etoɗen rewen e ɗi étape ji ɗo joyi ara ɗum ɗum ko happugol probléme on ko honto o woni ɗiɗi ɗaɓɓa solution ji buyi kono solution mo heɓuɗa o kadi analysa sa jokkimo ko honno wontiroyta fiya andu no wontiroyta noon si a gayni ɗum ɗon noon fo applica ko analyse uɗa kon ko noon probléme ji ɗin innen wondema ɗi moƴƴinirte si tawi noon woni ka probléme on woni ɗon a suuɗi ɗon ma a andali kon hiɗa andi société ma on piide misal hino mari nawnare kono anda nawnare nden ene kaka directeur on kaka ka vice makko kaka ka gollayɓe ɓen kaka ka produit kaka ka yeeygol kaka ka soodugol kaka ka ɗuma sa inni ɗon an na moƴƴintinayi moƴƴata par ce que fiyonɗum par ce que an tigiri a anda société ma on ko probléme hombo jogui yaka mi andi ara on ɗum koko wonde e janngude ɗo ko eneten kon inne wondema laawi fi yaltingol fi laawi fi reweteɗi e fi ittugol ko wiyete probléme ji ɗin haray fof ko goto dina kan kañum kadi ko noon inniri o yi dina kan ka couple ji dina kan ko ɗum inni si goɗɗo e sonna muɗum ɗumanni kay yo probléme o wonu hakkude maɓɓe d' abord si marsali fof tawi ko gorko debbo woni ala gonga sariya o addane koye mo taƴomo koye mo taƴo ka baldi koye mo ɗum ɗo e ɗum ɗo koyo waajomo si ɗo marsali few goɗɗo imminoye ka gorko to ka côté gorko on ka côté debbo on ɓen noon kadi ara ndaara kono noon ha si ɓe fottali few on tuma noon cergal wowle fi muɗum jakka mi andi ko ko yinete idaratul muskila wawugol kadi gérugol probléme ma anda probléme ko honno solution heɓorto ɗum ɗon kadi ko gandal haray hina yontigi luttutun inna min mi heeɓi probléme mi anda kono mi gerdata haray savanɓe ɓen kadi no windi toɓɓe buy reweteɗe tawayɗe ɗen ɗon no jogodiri e probléme ji ɗin fof fi yaltugol e nder difficulté haray hiɗen tori allah subhanahu wa taala yo allah subhanahu wa taala dandu en difficulté ji ma hay sen heeɓi ɗin jarabuyeji yo allah okkoren laawi reweteɗi fi hen yaltuɗin difficulté ji haray musidɓe julɓe en hiiɗi kadi 22h30 wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh